Sanibonani guys, igama uNqobile Mpasela Mazibela inimba ngomhla ka-27 October. Guys, uZoleka sengathi usenakho ukuyisola ukuthi wavumelani ukuthi athi le ngane kaLazarus kube ngesiyona yakhe. Uhlale naye-ke namhlanje uLazarus ekuseni nje ngovivi wamtshela ukuthi cha bandla, yazi imina lo, iphutha lami. Kwangamele ngikufike ngisho ukufaka kulo mqondo lo ukuthi isiqamba amanga sithi lo mntwana wakho ingesiyena wakho. Kodwa-ke manje ngiredi ukuthi-ke ngitshele wonke umndeni wakho ukuthi cha, wena usiyena uyise walo mntwana, kodwa umyise walo mntwana uHlathe. Kodwa-ke futhi ngikuthembisa ukuthi sisazoqhubeka simkhulise lo mntwana. Ubavumile sobabili, sizoba nje umndeni, siqhubeke simvikele, singavumeli muntu ozongena phakathi kwethu sobathathu. Hhayi-ke guys, uLazarus-ke njenge-good man phela le ayiyona, ushilo ukuthi uzomeseka-ke futhi uzoleka kusona sonke isinqumo asithathayo. Washo nanokuthi-ke uzomtshela ubaba wakhe lonke iqiniso khona namhlanje. Hhayi-ke guys, ufikile-ke uyise-ke nje kaLazarus ujabulile guys ukuthi abe umkhulu, ikakhulukazi nje kwindodana yakhe uLazarus. Uthe meyiqala nje indaba uLazarus ethi tata, kunento ekumele ngikuxelele yona. Wathi oh, ndiyathemba ukuba ingomzukulwana wami Ubavumile. Uyazi phela womelele lo mntwana uqinile. Wathi ewe tata, uyazi phela kwakumele ngabe kade ndakuxelela le ndaba. Inkinga ukuthi oh, yazi Ubavumile ndamuva ngesuku lokuqala nje lapha esibhedlela elwela ubomi bakhe. Yakhala inkwenkwe, yakhala isibhedlela sonke, kodwa wabhekana ngqo nalobuya bunzima besibhedlela wabunqoba. Yabona usazoqhubeka akhule aqine abe yindoda. Wabona uLazarus ukuthi yabona kuzoba nzima-ke manje ukuthi akhulume iqiniso mewukuthi ubaba wakhe lokhu emncome kangaka Ubavumile. Kubonakala nje ukuthi uyayiqhenya nokuba nomzukulu nje o-strong njengobavumile. Yo guys, engazi ukuthi bandla u-strong nje kangaka nje akusiwona ama-genes alaphaya koNgcokana lawa, ama-genes alaphaya koMabandla, ama-genes kaHlathi wonke lawa akhombisa ukuba strong kangaka laphaya kuBavumile. Hey guys, impela baqinisile abake bathi ukungazi kufana nokungaboni. Hhayi-ke kuthe sathi uyazama bandla ukufosa uLazarus utshela iqiniso-ke ubaba wakhe, kwamane kwangena i-phone call yethenda, waphazamiseka kanjalo-ke. Hhayi-ke ngapha uZoleka-ke ubeloke busy eba nama-flashbacks ayo yonke into akade beyikhuluma ngoJola, le nyoka phela le nkulu ekumele-ke ibonwe yile ngane le yakhe. Ubeloke nje ecabanga emijina eseyibona ingane yakhe bakithi le nyoka iloke ivakashela isaba, nokuthi nje azi kahle ukuthi-ke akusiyona eyakubo kaNgcokana leya ngane, esesabana nokuthi izomane nje ife ibulawe yile nyoka. Ubekade wezwa amazwi abantu eloke edlala engqondweni yakhe, abantu bakaNgcokana bemchazisela ukuthi naye njengoma wayo kumele ayibone le nyoka kungekudala nje ukuze beqale kumsebenzi wokuthi phela hhayi lo mntwana bamfake lapha esibongweni sakoNgcokana ngokuphelele. Yo guys, kuthena-ke sekunjalo-ke wabiza umhlangano wawonke umuntu, kwafika wena dadewabo kaLazarus, kwafika wena baba kaLazarus. Yabona nje kukhona umndeni wakaNgcokana efuna phela ukubatshela ukuthi lalelani la, iqiniso lithi umntwana ukaHlathi akusiyena okaLazarus. NoLazarus-ke bekade seredi-ke ukuthi impela indaba ayibhadlaze. Hhayi, uthe nje eyiqala indaba ethi bakithi kunento enkulu ekumele ngintshele yona, futhi ngabe kade ngayisho le ndaba. Yeyi, wathi inkinga ukuthi Ubavumile wabemngena emlonyweni uZoleka. Wathi hhayi, into afuna ukuyisho nje uLazarus ukuthi Ubavumile, siyabonga nje indlela enimsapothe ngayo, nibe nje umndeni o-right kuyena. Kodwa-ke engifuna ukusho-ke nami ukuthi cha, sengimbonile uJola. Yabo nje lo maJola, lo nyoka enkulu le kade nithi ngizoyibona, hhayi ngimbonile impela namhlanje. Hayi bo guys, eqamba amanga uZoleka, qamba amanga hlaza. Manje okuwesi ukuthi akamxwayisanga uLazarus ukuthi uzowaqamba la manga. uLazarus umane wakhipha amehlo guys, wagwajaza phela ey'buza ey'phendula ukuthi ngabe uqinisile yini ngampela uZoleka noma uqamba amanga.
umbone ngampela nilojola noma nje usezama ukuthi phela angabe sebhidliza le happiness ekhona kuloya mndeni wakho ongcokana, ngoba umndeni wakangcokana guys ujabulile ukuthi phela hey, ekugcineni uLazarus usewubaba. Manje shuthi uthulile uZoleka wayibuka lento kubona wonke ama-angles, wabona ukuthi hayi cha, mekuphuma leli qiniso uzoyimosha le happiness, wancamela kona ukuqamba amanga. Manje ukuqamba amanga kwakhe kusho ukuthi-ke usiko lusazoqhubeka lenziwe, kazi-ke le ngane izokwazi yini ukuthi iphile kulolu siko lolu esazokwenziwa manje, ifakwe zonke iy'phandla zakongcokana ibe ngesiyona yakangcokana. Guys, engathi impela-ke uZoleka la uzidonsela amanzi ngomsele kodwa ebengaboni, and okuwesi u-involve umphefumulo ongenacala kuyona yonke lento. Akamane athathe ingane ayise kubo bakithi iyokwenzelwa usiko olufanele, ebese-ke yena benoLazarus bayaqhubeka nothando lwabo, ukuthi ubani uthini bangabi nandaba, ukuthi abomakhelwane bayakhuluma vele bahlezi bekhuluma, kodwa bona bale ngokuthi nje ingane bazoyikhulisa bobabili, ebese-ke bethi uHlathi akathi nje apake nje kancane anake umshado wakhe noThumeka, angalokhu ey'fakela ikhala ey'ndabeni ey'ngamfuni. Mekuwukuthi ufuna ukubona ingane uHlathi afike azoyibona njengabo bonke abantu abawobaba aba-co-parent-ayo, ebese emva kwalapho abhekane nomshado wakhe. Isimpuli lento, ayikho nzima njengoba yena uZoleka ecabanga guys, kodwa-ke asithembe ugele uyayazi into ayenzayo. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile nibasela amazwibela eNimba ngomhla ka-27